Zamislite da jednog dana u vaš grad dođe dječak, bosonog, u pohabanom odijelu jedva govori. U rukama drži pismo, ali ne zna koga je poslao. Nema pojma gdje se nalazi. Ne zna čak ni ko je ni šta je. Ovo nije početak neke bajke. Ovo se zaista desilo 26. maja 1828. godine u njemačkom gradu Nürnberg. Kaspar Hauser bio je misteriozna figura koja je zaintrigirala Europu. Njegova priča počinje kada se 1828. godine pojavio u Njemačkoj bez ikakvih informacija o svom porijeklu ili prošlosti. Njegov izgled, oblačenje i ponašanje otkrivali su da je proveo veći dio svog života u izolaciji, što je izazvalo brojne spekulacije o njegovom porijeklu. Mnogi su vjerovali da je on naslednik nekog plemičkog roda, dok su drugi smatrali da je proizvod eksperimenta ili čak prevara. Dječak je imao oko 16 godina, ali se ponašao kao da je tek prohodao. Jedva je izgovarao riječi. Stalno je ponavljao samo jedno ime. Kaspar Hauser. Kasparova sudbina bila je ispunjena neobičnim događajima. Ubrzo, nakon što je došao u javnost, postao je predmet fascinacije i istraživanja. Ljudi su ga posmatrali kao čudo, a njegovo prisustvo izazvalo je brojne debate o prirodi ljudskog razvoja i uticaju okoline na pojedinca. Njegova sposobnost da uči i prilagođava se novim situacijama bila je nevjerovatna, ali njegovo emotivno stanje često je bilo pogođeno traumama iz prošlosti. Priča koju je ispričao bila je nevjerovatna. Cijeli život proveo je zatvoren u maloj mračnoj ćeliji, bez prozora. Nije znao ništa o vanjskom svijetu. Hranu mu je donosio nepoznati čovjek, ali mu nikad nije pokazao lice. Jednog dana taj čovjek ga je jednostavno pustio napolje, dao mu pismo i rekao mu da ide u Nürnberg. I to je bilo sve. Ali ko je bio Kaspar Hauser i zašto ga je neko držao u zatočeništvu? Kad su ga ljudi počeli ispitivati, otkrili su nešto još čudnije. Imao je izuzetno osjetljiva čula, vid, sluh, čak i dodir. Njegov organizam se gušio od obične hrane, a pisao je lijevom rukom, što je u to vrijeme bilo rijetko. Njegov život bio je obilježen misterijom, pod sumnjivim okolnostima i mnogim pitanjima bez odgovora. Ali onda je postalo još čudnije. Godine 1830. I treće godine, 5 godina nakon što se pojavio, Kaspar je pronađen smrtonosno ranjen u parku. Posljednje riječi koje je rekao bile su: ubili su me, ubili su me. U ruci je držao papirić s misterioznom porukom. Niko nije znao šta znači. Niko nikad nije otkrio koga je povrijedio. Do danas misterija Kaspara Hausera ostaje neriješena. Da li je bio izgubljeni princ? Eksperiment nepoznate sile? Ili samo nesretan mladić zarobljen u svijetu koji ga nije razumio? Možda nikad nećemo saznati. Ali jedno je sigurno. Priča Kaspara Hausera i dalje fascinira svijet. E sad, ako vam je ova priča bila zanimljiva, a znam da jeste, nemojte biti kao oni misteriozni ljudi koji su skrivali Kaspara Hausera. Ne sakrivajte ovaj kanal od svijeta. Lajkujte ovaj video, podijelite ga s prijateljima i obavezno se pretplatite. To je potpuno besplatno. Da, nema nikakvih tajnih troškova, nema skrivenih ugovora, nećete dobiti račun na kraju mjeseca. Klikom na pretplatu, vi ne samo da podržavate naš rad, nego i pomažete da priče koje inspirišu, nasmijavaju i možda čak donesu malo mudrosti u ovaj ludi svijet, dosegnu one kojima je veoma potrebno. A ako imate neku svoju teoriju o Kasparu Hauseru, pišite u komentarima. Možda ste baš vi taj koji će riješiti ovu misterioznu zagonetku. Hvala vam što ste sa nama, a mi se vidimo u sljedećem videu s još ludih i nevjerovatnih priča. Ćao ekipa!